the sword held high, he's a master of grace. Where others find risk, he sees a new dawn. In the fabric of blockchain, their doubts are withdrawn. Clarity is his battle and honesty his creed. He's the voice of the verified, he's planting the seed. We've nothing to fear. Oh, Lenoshi Knight with the blade, shining bright in the dance of the trade. Transparent and clear, your lead in the fight. Guardian of the ledger, our beacon of light. So here's to the knight with the transparent blade. In the realm of the blockchain, his legend won't fade. With miners and dreamers, he'll forge a new way. Lenoshi the transparent forever will stay. En lep pozdrav vsem skupaj. Evo še nadaljevanje tega vodiča za stejkarsko denarnico. Vmes sem jaz seveda dekriptiral, kaj mi je prej povzročalo v prvem video posnetku, da nisem uspel se povezati v Lana Coin omrežje z denarnico. Pa sem se odločil, da bom v bistvu kar še malo dodal par informacij. No, medtem ko sem jaz svoje tehnikalije poštimal, bom zdaj prižgal Lana Coin denarnico. Vmes se mi je Bootstrap doteka uspešno importala in seveda tudi dohitela verigo blokov in trenutno stanje je vse tipi-topi, imam pa že 4 aktivne povezave v Lana Coin omrežje, pa sem šele prižgal denarnico. Ok, gremo pogledati, kaj se tle dogaja, se pravi na bloku smo 1 10 732, na začetku sem pa zavrtel komad z v bistvu številko viteza 7.3, ki sem v bistvu to jest. Trudim se biti transparentno rezilo in to je tudi komad, ki ste ga prej slišali. Iz zbirke lanacoinknights.eu. Tako da vabljeni za tiste, ki nimate več ali še boste zgubili odpor do AI glasbe. Imamo preko 270 komadov že in ne ustavljamo se. Zdaj bom pa na hitrico pokazal eno cool stvar. Za tiste, ki vas je malo stisnil, ko je tam ste brali v tistem portu 7506, pa ste rekli, tega jaz ne bom enostavno zmogla sam skonfigurirati, nobene panike. Obstaja način, kako naredite v bistvu wallet prepričate za to, da se v bistvu zna povezati z trenutno aktivnimi vozlišči oziroma stejkarskimi denarnicami znotraj samega omrežja. Za začetek je treba ugasniti denarnico. Se pravi, ne glede na to, imate šifrirano ali ne, karkoli, sam exit. Zdaj imate pa zadevo takole. Imamo javno verigo blokov, se pravi je tudi javni raziskovalec, kaj se dogaja na tej verigi blokov. Zdaj servis imamo najet pri enem zelo zanesljivem ponudniku, ki ga naredite zelo preprosto, ali greste na eno naših spletnih strani, pa tam malo poiščete, ali pa napišete Lana Explorer. In boste naleteli na talele URL Chains, Crypto ID, Info, Lana. In tole imam jaz v bistvu že odprto tukaj. Zdaj pa en trik, tlele je polno enih informacij. Na mobilnih napravah se seveda malenkost drugače vidi, zato predlagam itak v vsakem primeru, ker delate na Windows računalniku, boste to delali na namiznem računalniku z namiznim brskalnikom. Jaz sem trenutno v Edge browserju, ampak deluje povsod. Gremo v Explorerju na nivo networka, kjer vidite približno stanja trenutnega omrežja. Zdaj tukaj vidite nekaj številke, kaj to na hitrico pomeni. Se pravi, ta servis, ki omogoča raziskovalec in brskanje po transakcijah in podobnih stvareh, je seveda tudi Lana Coin Wallet v ozadju sinhroniziran, ki pa verjetno ne stejka, ampak v končni fazi to je nepomembno. Pomembno je, da operater tega servisa prav tako laufa podobno vozlišče oziroma wallet
ki ima celo verigo blokov shranjeno na svojem serverju računalniku. Zdaj pa na njegov node oziroma na njegov wallet se seveda povezuje tudi naše omrežje in posledično nekaj informacij o tem omrežju lahko tukaj dobimo na zavihku network. Geolokacija, primer, trenutno smo v Sloveniji vodilni, kar se tiče števila nodov, seveda smo razpršeni po celem svetu. Organizacije, ki gostujejo, se pravi trenutno Telekom Slovenije vodilni svetovni operater, ki gostuje Lanacoin omrežje, bravo, number one Telekom. Takoj za repom mu sledi Telemach in seveda T2, na katerem tudi jaz trenutno operiram. Na nadaljevanju Simobil, potem imamo pa že poljskega operaterja, nemški Hetzner, ki je en vodilnih ponudnikov strežnikov in podobno. Skratka, tlele imate na hitro malo overview, da boste videli, da smo pri veliko operaterjih prisotni po celem svetu, pa talele zemljevid bo slej ko prej zelen v celoti. Zdaj pa gremo nazaj na bistvo. Skratka, bistvo tega video tutoriala je, da kako si vi zdaj naredite boljši connection v naš network. Se pravi, dajmo v principu probati se povezati z temi 55 računalniki. Seveda obstajajo na nivoju računalnikov, požarnih zidov in podobno neke restrikcije, ki vam omejujejo, koliko močno ste povezani kam, preko katere aplikacije, bomo se pa potrudili v principu best effort. Se pravi, na version protocol network share info kliknemo na node list in dobimo pop-up okno, kjer dobimo en kup enih IP naslovov. Za tiste, ki ne veste, kaj IP naslov pove, to je v bistvu na teh IP-jih v bistvu laufa cel internet. Ker pa zdaj, če bi jaz vam rekel, da si odprete lanacoin.com, namesto tega rekel, da si odprite 109, 190, 93, 185, bi rekel, kdo je to naredil, to je neuporabno. In tudi tako je bilo, zato je ratul DNS. In zato, ko vi lanacoin.com odprete, vpraša globalni DNS vaš računalnik, pa vašega operaterja oziroma vašega DNS ponudnika, kje se nahaja v bistvu, na katerem serverju, na katerem kompu se vsebina naj bi odvrtela spletnega mesta lanacoin.com in dobite nazaj to telefonsko IP številko in vaš brskalnik pokliče ta IP in zahteva vsebino in imate voila lanacoin.org ali .com ali .net ali google.com itd. No, gremo spet nazaj na bistvo. Skratka, node lista je trenutno seznam IP naslova, s katerim je se komuniciral spletni servis našega Explorerja. Pa jih bom kar vse skupaj označil, pa skopiral. No, zdaj jih imamo v clipboardu oziroma v odložišču, zdaj moramo pa mi pripraviti neko datoteko, ki jo bo Lanacoin denarnica znala prebrati. In ime te datoteke eksplicitno točno mora biti lanacoin.conf. Se pravi, conf je v bistvu končnica, o tem smo že v prejšnjem videu govorili, so PDF-ji, PNG-ji, JPG-ji, MP3, bla bla bla. Configuration file je pa short kot končnica conf. In napačna datoteka. Skratka, rabili boste eno beležnico, predlagam kar navadno dobro staro beležnico v Windowsih, ki jo najdete tako, da odkrite start menu in date notepad ali beležnica. Tisti, ki pa malo bolj obvladate, lahko pa date samo Windows tipko pa R, dobite komando zaženi, natipkate noter notepad. Teh komand je polno, v bistvu za vsak program skoraj znotraj Windowsa obstaja bližnica. Jaz, ki sem pač informatik, se poslužujem takih prijemov. Odprem beležnico, prilepim, lahko z desnim klikom paste ali ctrl-v tole zadevo noter. Zdaj pa zelo pomemben element. To datoteko moramo shraniti na točno pravilen način. In gremo na menu file oziroma datoteka, shrani kot in si zdaj mi to bomo za začetek spravili to na desktop oziroma na mizje. Tukaj imamo privzeto kar neko ime, nima veze od kje je to, skratka Lanacoin. Potem moramo pa tukaj izbrati na mesto tekst datoteke, drugače bomo iz tega dobili tekstovno datoteko. Mi želimo pa konfiguracijsko datoteko, therefore.conf. Izberemo all files in tle dodamo piko in conf in shrani. To datoteko bo še vedno odpirala tekstovna datoteka, čeprav ima za razliko od navadne tekstovne datoteke, ki je tale, se vidi nek text dokument, tukaj je pa pač enostavno conf file. Če ga dvokliknemo, s čim želiš to odpirati in rečemo lahko beležnico ali poljubni urejevalnik tekstovnih besedil. Zdaj tega datotek ponovadi glih ne bi z Wordom urejevali, tako da navadna beležnica, vsi jo imate, vsak operacijski sistem ima nek notepad ali nek editor osnovnega teksta.
pa bom rekel kar always, in ko bom rekel always, se bo tudi conf datoteke do zdaj naprej odpirale z notepadom. In imamo to noter, tole zdaj zapremo, tole bom pokazal, kaj rabimo v nadaljevanju. Skratka, zdaj imamo conf file, ki ga moramo zdaj prestaviti. V prejšnjem tutorialu sem vam pokazal, kako se prikaže skrite in sistemske datoteke znotraj Windowsa in to posledično prihod do AppData roaming lana coin mape. In zdaj bomo mi to konfiguracijsko datoteko vzeli in jo bomo enostavno probali spraviti, jaz jo tukaj že imam, jo bom pobrisal, pa jo bom zdaj v bistvu še enkrat prilepil noter. In zdaj je ta file tle noter. Bomo ga zaprli. In zdaj, kaj je to, bi eno malenkost še dodal. Prej v prejšnjem tutorialu smo v bistvu uvažali zgodovino verige blokov iz bootstrap.dat datoteke. In ko se je postopek končal, se pravi, ko je prišel denarnica do točke, da nima več kaj uvažati, se je sama sebe preimenovala v old datoteko. To datoteko lahko pobrišete, jo pustite, pa če jo boste daj rabili spet uvažati, samo old zadevo odstranite tlele in bo spet postopek se ponovil. Jaz bom tokrat zadevo pustil in zdaj v bistvu imamo denarnico celoti sinkronizirano, imamo pa še konfiguracijsko datoteko, v katero lahko marsikaj noter skonfigurirate, dodate pa neke parametre, ampak za danes bo zadost, da dodate IP naslove, ki so v tem trenutku aktivni v omrežju oziroma povezani bili v neki fazi 24-urnega cikla na sam Explorer. Sprav to zapremo in poženemo spet lanacoin denarnico. Počakamo par sekundic, da se zadeva naloži. Skratka, smo povezani in tukaj bomo zdaj že videli takoj že dve povezave in z vsako sekundo bo v bistvu denarnica poskušala komunicirati s tistimi IP številkami in reče, živijo, jaz sem tukaj, deva se zdaj naprej meniti. In ko enkrat denarnica vaša spostavi stik z nekim drugim tošalom ali denarnico vozliščem, od tistega trenutka naprej se v bistvu v eno datoteko zapisuje peer info. Se pravi, dejansko si dovolite zapomniti, s kom je v preteklosti komunicirala, s katerimi računalniki in bo tudi v bodoče to osveževala, povezovala. In to velja za vse denarnice. In bomo malo v debug window pogledali in smo že na 5 povezavah, kar je super, ampak bo ta connectivity konkretno rastel skozi čas tega posnetka tudi vredno. Zdaj bi vam pa eno malenkost rad pokazal. Se pravi, dajmo narediti eno testno transakcijo. V prejšnjem video posnetku smo si kreirali en kup enih naslovov za prejemanje. Pa bom rekel zdaj nov adres, pa bom rekel test, pa bom odprl QR kodo in zdaj v nadaljevanju bom vzel mobilno denarnico Lanacoin. Takole bom pokazal, upam, da se bo videl. Skratka, to je naš mobile wallet za Androida, ki ga najdete na cryptowallet.si in bomo poslali eno testno transakcijo. Pa dajmo, se pravi, send, preskeniram QR kodo, tako, preberem QR kodo iz ekrana, malo fokus nagaja, mogoče zaradi tega, ker imamo tole, bom jaz malo drugače lotil, si bom jaz poslal tole adreso, ker imam tale testni telefon neko deformacijo v samem kamerci in neki noče brati. Neki zmazek je vse skupaj. Nič kot kaj. Bomo pa na roke poslali copy-paste. Takole. 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 Pošli. Prilepi. Fino je, oziroma skoraj obvezno je, da preverite, kam pošiljate. A sem jaz tole prvo naredil. Tukaj že vidim, da sem nekaj zabiksal. LCK, ok, sem že na napačno adreso dal. LCK, kjer ga sem pa skopiral? Copy address, no pa novi vajo. Skratka, nauk je tukaj, da enostavno treba biti previden. Kaj počneš? Tako. No, zdaj pa imam ta pravda. Takole, copy. Denarnica. LCK. Pa bomo poslali 10 lan.
Ko, evo, od broadcasta v omrežje, se pravi mobilna delavnica je to oddala v omrežje in bi mogel, če vse špila tako, kot more, biti zadeva vidna zelo hitro. Pa da vidim, da sem jaz kaj zafrčknil. Ne, definitivno sem zafrknil, ker delam v virtualnem okolju, med tele copy-pastanja malo hecajo in sem v bistvu zdaj poslal, sam sebi sem jih poslal. Se pravi, iz mobilne delavnice na mobilno delavnico, nič hudega, gremo še enkrat, copy address, pa takole, pa da vidim, če mi bo tokrat prekopiral, ne, ker sem v virtualnem okolju, me zadeva malo heca, zato bom zdaj malo preštudiral, kako bom tole spravil skozi. Po mojem najboljš, da uporabim jaz še eno drugo denarnico na funkcionalnem telefonu, pa bomo zadevo speljali. Skratka, nič ni, da kaj ne deluje, samo jaz imam en testen telefon, ki ima lečo za kamero poškodovano in posledično stvar ne funkcionira. Plus copy-pastanje znotraj virtualnega okolja med operacijskim sistemom, pa pol v nek chat in tako naprej. Evo, poslal sem 10 LAN in takoj so preletele, samo na ta pravo adreso. Skratka, tukaj vidimo zdaj, da sem na LNVBLL, imam na poti 10 LAN in čakamo na potrditve. Skratka, kaj so te potrditve? No, to so pa te stakerski bloki. Se pravi, zdaj čakamo, da stakeri po celem svetu, eden od njih, zapakira to transakcijo z temle unikatnim ID-em, ki ga lahko vidimo tukaj, oziroma temu rečemo tudi hash, transaction ID ali transaction hash, da to zapiše v en blok. Praviloma pri Lana Coinu mora to se zgoditi targetirano na 2 minute pa pol, seveda omrežje je pa odvisno tudi hitrost omrežja od težavnosti in podobnih elementov, na katerega noben od nas nima vpliva in bomo lahko da počakali tudi kakšno minuto več. No, skratka, coine sem oddal, te transakcije ne morem več preklicati, ne morem ga ustaviti in bo v eni fazi definitivno na wallet prišla. Oziroma je že na poti, samo čakamo še potrditev. No, pa gremo zdaj pogledati malo informacij, kaj se zdaj s tem dogaja. Skratka, imamo to testno adreso LNV, na katero sem jaz to zadevo poslal. Teh 10 LAN, pa jo bom skopiral in gremo v takole v raziskovalec blokov. In bomo videli, da smo na bloku 3.1.0.1.0.732, kar se meča z našo denarnico, ko pogledamo, na kjermu blok heightu smo. In vmes je celo zgleda prišel že eno bloka, sem se slučajno zakalkuliral, ne. Skratka, 17 minut nazaj je bil nazadnje transaction blok, upamo, da bomo malo sreče, bili ravno kar tukaj le priča, kjer bo blok narastel na 7.3.3 na koncu. In zdaj bom jaz v bistvu preveril stanje te denarnice znotraj Explorerja. To je wallet CK, ker ni nobenih rezultatov, pomeni, da ta denarnica še ni aktivna oziroma ni prejela nobenega posla do zdaj. In ko bo blok tlele padel, bo enostavno se zadeva premaknila naprej. Pa bi mogoče jaz ta čas izkoristil, pa vam zavrtim še kakšen komad iz serije, pa dajmo malo pogledati, kaj imamo. Ker smo v duhu internetne varnosti, danes v temi 2 posnetki tudi malo, vam bom CyberSec viteza številko 47 zavrtel, pa se vidimo pol, ko blok pade. In the dark of the digital day, where shadows linger and hackers play, a hero rises strong and bright, Lana Coin's warrior, CyberSec Knight! In a realm where the cyber waves crash, he runs with the code, making a splash. Lana in his veins, pure and bold, guarding the future, silver and gold. With a flick of his wrist, he seals the fate, fighting the frauds, he won't hesitate. With algorithm sharp and a heart of steel, he's the guardian of truth, nothing can conceal. Rise up, CyberSec Knight, stand your ground in this digital battle. Your strength's renowned, Lana's glory echoing through the night. Unleash the power, let the world ignite.
Webby takes his flight in the matrix of chaos, his vision's tight. Lanacoin guardians united in might. Cybersec Knight bring forth the light. Those who deceive will shatter and fall. With the might of the blockchain he conquers all. A hero for the ages, blazing a trail in the world of finance. He will never fail. Together we fight, with code as our sword. With cybersec's might, we rise and we roar. Slana's the future, we stand side by side. In this metal symphony, let no one divide. Rise up, cybersec Knight, stand your ground. In this digital battle, your strength's renowned. Slana's glory echoing through the night. Unleash the power, let the world ignite. Every transaction under your shield, every threat vanquished, all foes revealed. A knight of the code, a guardian true. With the spirit of Slana, we'll break through. With pulse pounding rhythm, the arena's alive. With cybersec Knight, we will always thrive. In a world of confusion, he maintains the law. With knowledge and power, he'll keep us in awe. From the depths of despair, he'll elevate the voice. Slaughter's crusader, we have made a choice. So gather the courage from mountain to sea. In the name of cybersec, we will always be free. Rise up, cybersec Knight, stand your ground. In this digital battle, your strength's renowned. Slana's glory echoing through the night. Unleash the power, let the world ignite. So here's to the future, let the banners fly. Cybersec Knight, reaching for the sky. In the fight for freedom, we'll rewrite the code. With the spirit of Slana, we all overflow. The legacy lives on in every bite. We are the warriors of the endless night. Evo, jaz sem nazaj, vmes sem mičkam poskrolal po naših sistemih, portalih, aplikacijah, skratka, gradi se, da se tako izrazim. Pa poglej, zdaj malo stanje, kakšno je stanje na verigi. Če je zadeva šla že skozi, lahko pa da ni, ampak nič hudega. Ne, nimamo še transakcijskega bloka. No, skratka, kaj vam to pomeni? Cilj bloka je na 2 minute pa pol. Ampak ker je težavnost tlele kar poskočila v tem zadnjem bloku, se skratka deležniki, stakerji trenutno matrajo premagati novo težavnost. To pa pomeni, da bo v eni fazi treba malo počakati. Ampak to je ta decentraliziran svet, kjer je algoritmično omrežje dela avtonomno po nekih osnovnih principih delovanja pa matematični formuli. Če ste brali kaj o kriptosvetu, ste verjetno zasledili, da je kakšenkrat se kakšna veriga kar nekaj ustavila, zaštekala in so pol tam nekaj restartali. Ja, tega tle ni, veste. Tle nimam jaz neke čarobne ročke ali pa nekega gumbka, ki bi zdaj to kar porinil naprej. Enostavno bo treba zadeve počakati, da pade nov transakcijski blok. Lahko bi pa zdaj začel neki težiti skupnosti, pa tam pisati, ama nekdo ne restarta wallet, da bo šla veriga naprej. Ne deluje tako. Pač ni batna za off, ni batna za on, pa ni batna za dajmo malo hitrejš. Zdaj pa če poštevamo, da je danes 18.1. nedelja, sred popoldneva, 12:40 je ura, pa da banke v bistvu ne delajo,
mislim, cel vikend, oziroma delajo, sam ne zmelejo, ne vem zakaj to ne zmelejo. Je pol v bistvu tehle pol urce za počakati, v bistvu še zmeraj relativno eksponentno hitro v primerjavi s tem, da čakaš cel vikend, da se ti en nalog izvede. Ne? Ker one way or another transakcija je oddana v omrežje in bo v eni fazi potrjena ta transakcija. In iz tega naslova je pač treba malo počakati. Pa bom zdaj v bistvu jaz malo spet šel malo na pauzico, pa vmes zarolo še en komad, ki sem ga posvetil našemu vitezu Fixnu, ki nam je že v preteklosti pomagal večkrat v bistvu, da smo malo nadgradili našo kodo in da imamo denarnico varno in tako naprej in tako naprej. No pa si poslušajte komad od viteza Fixen 45, se vidimo kmalu, malo dela polno še. Heavy guitar riffs. Rev up the engines, it's a digital fight. In the shadows of the code, we ignite the night. Cloaked in darkness, the hackers fear. Vixens on the prowl, the truth is clear. A cybersecurity warrior, a knight in disguise. With the strength of the blockchain, he'll rise and surprise. Eagle night visions, he sees every flaw. A debugger, a soldier, enforcing the law. In a world of chaos, where malice reigns, Vixen stands tall, breaking digital chains. Laticore night, no 45. In the battle of cyberspace, he's alive. Vixen on the front line, watch him soar. Errors don't stand a chance anymore. He's in the matrix, where the data streams flow. Coding magic in the game's undertow. With the flick of his wrist, he's rewriting fate. In the cyber arena, he's sealing their fate. Scripts running wild, but he's got the key to lock every danger, set the hackers free. From networks to chains, he's a digital knight. Vixen takes the lead, brings the truth to light. Laticore night, no 45. In the battle of cyberspace, he's alive. Vixen on the front line, watch him soar. Errors don't stand a chance anymore. With every keystroke, he rewrites the code. A master of logic on the cyber road. In a world gone mad, where chaos can thrive, Vixen's the savior, keeping our dreams alive. Battling phantoms in the depths of the net, he's the guardian angel you'll never forget. Vixen marches forward, his mission is clear. A blockchain developer with nothing to fear. Stitching the code like a warrior's thread. With each careful line, he's conquering dread. He's the voice of the silence, the strength in the weak. In the
mission is clear. A blockchain developer with nothing to fear. Stitching the code like a warrior's thread. With each careful line, he's conquering dread. He's the voice of the silence, the strength in the weak. In the bits and the bytes, he finds what they seek. No cyber shadow can hide from his view. Vixen's the night, always breaking through. Lanacoin Knight, no 45. In the battle of cyberspace, he's alive. Vixen on the front line, watch him soar. Errors don't stand a chance anymore. So raise your glasses for the untapped tech. Vixen's the night on this digital track. With an eagle's eye, watch the vision unfold. In the world of Lanacoin, his story is told. Vixen, the guardian with power to see. In the heart of the code, he sets us all free. Heavy guitar. Upam, da ste uživali v teh komadih. Veriga je še kar na 33 minutah zaostanka, tako da zadevo, majčkeno sem malo preskrulil vmes zadevce, pa lejte, gremo z tokom, bomo počakali, da se tale ketna naša premakne naprej v naslednji transakcijski blok. Ta čas vam pa prištivam še kakšen dober komad, pa zdaj mi po glavi hod nek odpor, ki ga kaže naša Veriga, ki je zelo odporna, 9 let je že na sceni, pa še kar dela, včasih pa mičken zabiksa. Zato bom zarolo zdaj trenutno komad The Resistor, vitez številka 24, ker nam nekaj kaže nek odpor. Yeah, yeah. This is for the brave, the ones who stand tall. Lanacoin Knight, no 24, answering the call. In a world of silence, he finds his voice. The resistor stands out. He's got no choice when the crowd's on its knees begging to conform. He's rising like a phoenix breaking from the norm. No shouting, no fuss, just a quiet fire. He'll hold his ground and he won't tire. Quiet in the chaos, he's calm, he's clear. Eyes on the truth while the phonies disappear. I don't obey, I rebuild. Lanacoin Knight, truth is distilled. Silent warrior moving in stealth. Out in the shadows, inspiring wealth. Every time they pressure, he feels the weight. But he leads the charge, never tempting fate. With every ignored whisper, every unturned cheek, he's building a future where the strong don't seek. No medals, no glory, he walks the back roads, but carry that a torch, lighting paths and codes. Bravery in action, not just in the speech, like a lion hearted with a lesson to teach. I don't obey, I rebuild. Lanacoin Knight, truth is distilled. Silent warrior moving in stealth. Out in the shadow, inspiring wealth. So when you feel the pressure and can't find a way, remember no 24, he's leading today. It's easy to follow, to go with the flow, but it's harder to stand when the world's moving slow. Transform the fear into power, ignite your own fire within, let it burn bright. He won't run from conflict, but he won't start a fight. He's a knight of his truth shining in the night. So stand with the silent, hear their call. Lanacoin Knight, paving ways for us all. He's a warrior unshaken, rising with pride. In a world of noise, he'll be the guide. I don't obey, I rebuild. Lanacoin Knight, truth is distilled.
standing for the truth, loud and clear. A system that's broken, he's here to inspire with a heart made of steel and a soul on fire. So remember his name as you walk your own path. Lanacoin Knight, the backlash to wrath. Evo nas nazaj. Zgleda, smo res mogli sam do rezistorja mečkam zalaufati, za malo vibracije dvignemo in je šla ketna naprej. 38 minut ni bo bloka, ampak v tem času je padel blok 1.10.733, v katerem je bilo poleg generiranih novih lan seveda še zraven dve transakcije in ena od teh je bila tudi naša. No pa poglejmo, če vse to drži, ali Jure sam naklada. Jaz ne nakladam v tem svetu, dejstva štejejo. Skratka, premakali so se nam coini iz unconfirmed v 10 lan balansa, transakcija je že malo drugač, rdeč, je v fazi potrjevanja, skratka, en blok je padel, en confirmation, 10 jih je priporočenih. Ampak ne spremeni dejstva, da je šla ta transakcija v vozlišče, da jo je posvojilo, sprejelo 55 računalnikov, give or take kakšnega, in je finalizirana. Vse ostale potrditve transakcijskih blokov so samo še dodaten cement v betonu časa in prostora, ker Satoshi Nakamoto je pred leti v bistvu ni poimenoval verige Bitcoina blockchain, ampak je poimenoval ga time chain, ker se premika skozi čas in prostor. No, zdaj bomo pa probali iz te transakcije se nekaj naučiti, pa dajmo pogledati. Skratka, prejel sem jo na testno adreso, jo bom zdaj spet skopiral in jo bom unesel noter v search. In kaj piše tukaj? Da je 10 lan gor, 3 minute nazaj, točen čas, v katerem bloku pa transaction hashu je ta transakcija preletela na to denarnico. Trenutno je ta denarnica 9986 po bogati, oziroma po ranku, če se tako lahko poimenujemo. Pa gremo zdaj pogledati spet malo, kva lahko še kaj tazga zvemo tukaj. Skratka, v hash transakcije, blok, in zdaj bom kliknil na blok in bomo videli vse informacije o tem bloku. Se pravi, blok ima tudi unikaten hash, tako kot ima transaction unikaten hash. Čas, koliko transakcij v bloku. Se pravi, zato da je ta blok bil zgeneriran, je bilo vstopil v verigo, rečemo temu tako, slabega pol milijona lan. Pri težavnosti toliko je bil blok najden, v tem trenutku obstaja v obtoku 3 milijarde 627 tisoč 152 pa neki drugi želan, oseba ali entiteta, ki je najdla ta transakcijski blok oziroma ga nastejkala oziroma ga kreirala in prva oddala v mrežje, pa je bila nagrajena za 4441 pa nekaj lanošijev zraven. Tukaj vidimo vse podatke o prometu, se pravi, kaj je šlo ven pa kaj je šlo not, in v duhu transparentnosti vam kar povem, da je tole tista mobilna denarnica, iz katere so lani šle ven in je šlo 10 lan na ta naslov, ostalo je pa seveda z transakcijo šlo v UTX-ojih nazaj na denarnico. Zdaj pa, ker moramo pa tudi v obe smeri zadevo stestirati, bom pa jaz vzel si tlele že naprej pripravljeno denarnico na temle telefonu, ki ga imam za ta test, in bom probal kakšno lano poslati nazaj na ta tošel. To je tošel, oziroma una mobilna denarnica, ki mi je prej malo ponagajala. Ja, Lin, živijo, čakaj, pridi pozdraviti, ne, dobro. Bomo lepo tole skopirali in bom iz mobilne denarnice poslal kakšno lano nazaj ven. Oziroma nazaj na wallet. Skratka, prilepi, labela še ni, se pravi, tukaj ni nobene oznake, ker nisem še nič transaktal s to denarnico. Pa bom rekel Honor Mobile Test. Pa dajmo kar poslati 7,5 lan. Ker je denarnica zašifrirana, bo treba jo seveda v nadaljevanju odkleniti za to transakcijo. Da, 1, 2, 3, 4, 5, pošli, seveda omrežje tudi nekaj pobere, ampak brez panike. Se pravi, 0,00001 lana bo končala ta transakcija. Se pravi, če bi zdaj milijon transakcij naredil, bi bilo še zmeraj manj kot 1 cent.
To pomeni v svetu Fiata, da je v bistvu transakcija zastonj, ker manj kot 1 cent ne obstaja v evrosistemu. In je šel transaction ven. In zdaj se je ponovila ista zgodba. Skratka, odhodna transakcija, puf, in imel sem malo sreče tlele, da je v isti milisekundi, ko sem jaz v bistvu oddal omrežje, tako isti confirmation že padel in mogoče zdaj spet prodajam nekaj neumnosti, ampak mislim, da je dole kar dejstvo. Skratka, en confirmation je že takoj, to se zgodi res poredko. In to smo res lahko veseli, da lahko, ful sem vesel, neskončno vesel, da lahko tole zdaj v bistvu demonstriram s tako unikatno priložnostjo. No, pa dajmo tole malo pozaprt, pa dajmo še enkrat Lana Explorer odprt, Chains Lana in kot rečeno, tlele smo čakali, tukaj smo bili potrjeni, vmes je padel še en transakcijski blok, v bistvu v intervalu 3 minut in tale blok je že imel našo transakcijo noter, vidite, ker je, če je transakcijo 2, pomeni, da je prazen blok, se pravi generiranje novih LAN pa generiranje bloka. Tukaj je pa v isti milisekundi dejansko preletela transakcija v omrežje in hkrati je tudi en staker to potrdil že, oziroma nek stakerski wallet. Puf, in je spet že en blok padel vmes. Ampak naš posel z namazaj na mobilno denarnico je pa v tem bloku. Pa poglejmo, če je res. Se pravi, pošiljatelj je LNVPB, 10 LAN je šlo ven, 7,5 jih je šlo na LCKG, ki je enak tukajle, se pravi, to je ta Honor Mobile Wallet, tole je priletel pa nazaj na LXT3V, change adreso tega tošena. In tukaj moramo zdaj, zakaj ni 2,5? Ne pozabiti, da smo nič, ena lano plačali omrežju za transakcijo. In to je tudi zaslužil tiska je seveda staking blok po grabu, oziroma na majnu. Kaj lahko še danes vam kaj te pokažem koristnega? No, zdaj imamo pa spet eno drugo zadevo. Skratka, zdaj imamo v bistvu uvoženo verigo blokov, posinhronizirano, omrežje je povezano super, imamo trenutno 16 aktivnih povezav, kar je več kot dovolj. Dejstvo je tudi, da v bistvu tale moje virtualno okolje je zdaj v bistvu en kup enih omrežnih preslikav vmes, predno sploh ta denarnica lahko komunicira z internetom in seveda zato več kot 16 jih ne pričakujem. Če bi pa zadevo mičkam bolj direktno povezal v omrežje, bi pa verjetno kar po hitrem postopku dosegel 40 connectionov. Pa sem hotel eno zadevco vam še pokazati, se pravi app data, roaming, Lana Coin, to morate zdaj že obvladati. A vidite, da je datoteka se povečala, se pravi 96 je zdaj zadnji backup, ki ga imamo, če ga nisem že zbrisal, jaz sem ga že zbrisal, oziroma ja, bo kar držal. Skratka, v bistvu zdaj imamo še eno adreso novo za prejemanje, ker sem tle ta test na novo naredil. Kaj to pomeni? Da so lane tle gor, oziroma te 2 lane pa pol malo manj, so na tem adresu. In to je nov adres in rabimo, če hočemo, da so v backupu x-backupirati. In spet podarjamo backup. 18.01.2026 PC, Windows, karkoli. Tako, imamo backup narejen, seveda na USB ključek se ga da, ali na cloud, če mu zaupate, pa seveda geslo je enako. In to bi bilo v bistvu z moje strani vse, pokazal sem vam vse, kar rabite vedeti zdaj v seriji 2 videoposnetkov o stakerski denarnici, kako se pregleduje transakcije, zraven ste še malo vibe slišali, pa izkusili smo dve res zanimive stvari. Skratka, to je matematično omrežje, ki ima pravila igre, se pa prilagaja težavnosti omrežja, količini transakcij in zato smo tudi vmes malo počakali, zarolali par komadov, na drugi strani smo bili pa priča nečemu, kar se res zgodi zelo poredko, da nekdo vda omrežje transakcijo in je v isti milisekundi skoraj, ko prispe v memory pool stakerskih denarnic, tudi avtomatsko ga pobere noter že pa pok. Se pravi, predstavljajte si tako, da sem bil pismonoša, ki je oddal pošiljko v isti sekundi logistični službi, pa potem zraven hkrati že v roke prejemnikov. Skratka, tudi poštne dostave ne delujejo tako hitro, kar je nemogoče enostavno. Hvala lepa za vašo pozornost, pa se vidimo, slišimo na naslednjem srečanju oziroma na naslednjem tutorialu.
lep vikend in lepo nedeljo, pa fenomenalno leto vsem.